Sanibona makwenzekile ke wawuthola ke umsebenzi noma lelo toho kubalekele ukuthi ugijima uye emsamo uthi uyobonga uhlabe uthi ke uyobonga sengithi ake ngiyikhanyise namhlanje lento ngoba ngiyabona ukuthi isele kubantu kodwa uyothatha okuthathekayo uyeke nawe obona ukuthi awukuthandi mawusuthola umsebenzi emsamo ngisafuna ukubakhumbuza abantu ukuthi emsamo akekho umuntu ohamba yobonga asiguqe emsamo sithi siyobonga iqala lapho nje konakala into noma ngaba sikhuluma ngomsebenzi nanoma yini nje ekhona awuguqe emsamo ukuthi uzobonga noma ngabe kwenzeke ini awuguqe emsamo uzobonga kodwa uyabika emsamo mawusutholile umsebenzi wahola leyo nyanga yokuqala yesibili yesithathu ka4 ka5 noma ngabe inyanga yesingaki lapho uyothola khona ngawa amandla ukuthi hayi sengingababikela abantu abadala manje noma ungenza utshwala noma ungenza ibrayi noma ungahlaba leyo nkomo noma leyo mbuzi uhamba emsamo ufika uguqe nomuntu omdala ozokubikela mawukuthi uyayikhulumela wena ufika uyikhulumele bo baba bo mama bomkhulu bogogo makhehla ngizobika ukuthi sengiyatohoza sengibambe isikhathi esingaka kuleli yatoho kanje amasente ngiyawathola kodwa ngicela leli toho lami ningigcinele lona ngoba yilona toho engiyogcina ngenze zonke idingo zala ekhaya engibona ukuthi kufanele nezikwethu zala ekhaya ngibona ukuthi ngiyoyikhokha ngalo la toho noma lingenele noma amasente akhona engangenelisi noma uyabo emsamo nje uyathemeleza uyacomplaina emsamo uyabika emsamo usoze waphakamisa ukweneliseka muke wakwenza lokho izinto bevele beyithathe ngazathi abantu abadala laba bangasekho sezikulungele so awubongi nje emsamo nje awubongi so angikwazi ngisho ukumajina usuye emsamo uyothi ngizobonga ukuthi ngiyasebenza akuhambi kahle ngizobonga ukuthi ngithola umsebenzi kuzobe ngazathi uyabonga ukuthi akuphele kodwa emsamo uyocela bekwandisele uyocela bekukhuphulele uyocela ukuthi okutholayo kuphinda phindeke nanoma ngayiphi indlela uzoyibona usunamandla nje okuthenga inkomo ngayo leyo mali ubona usunamandla okudlala itokofela ubona usunamandla okuthenga imoto ubona usunamandla okwakha ngoba wababikela abanikazi balomsebenzi abakuphona kodwa hayi leyo kubonga leyo kuphakamisa ukuthi uyabonga ngoba uzobonga kubani masethi uyabonga nje ukuthi hayi ngicela ukubonga uqondana nobani waphela idalwa lapha ekhaya ngeke uzazi iqondene isiphi siqondene nawe so kubalekile ukuthi mawuyenza leyo nto le ubike emsamo ukuthi sekukuthi emsamo nje uyabika noma ngathiwa ungena umakoti ekhaya umakoti akabonga uyabika emsamo noma ngathiwa usuthenga imoto uyabika emsamo noma ngathiwa yonke into iyabikwa ngisho umuzi uyabikwa ngisho ingane iyabikwa okunjani okuzoqhamuka uzobonga ngoba ngisho ungadutshulwa usinde awuyi kuyobonga emsamo kodwa uyobika ukuthi kade uhlaselwe abantu kanje kodwa waphepha so uzobika ukuthi usindile cela abaqhubeke bakuvikele so awukwazi ngizobonga ukuthi ade ngidutshulwe bese uhlaba inkomo bese uhlaba imbuzi bayonele bangalamba nje abantu abadala nje bese bephinde bekuthinta ngenhlamvu futhi bededela abantu bakuthinte ngenhlamvu ukuze bezodla so igadeni le kaMabonga igadeni lamagama enokhuluma lapha emsamo ngoba abaningi kuyabheda kugcina sekubabhedela la ku TikTok nje bezofunda le video yami nje abantu kukhona bazokhomenta bekutshela exactly into engutshela ukuthi hayi ngane la ngawubonga umsebenzi waphela ngane la ngabonga iHollywood wami yaphela ngane la ngabonga ukuthi kuukuthi kwaphela ziningi izinto eziphelayo the moment ubonga ngoba sometimes uyaphambanisa ubonga kumuntu wrong so babikele bebonke ukuthi hayi na umsebenzi ngutholile kanje sengicela ukuvikeleka ebhasini ngiyagibela sengicela ukuvikeleka nakhona emsebenzini nezitha namaxoko emsebenzini nakhona uyawabika lapha emsamo ukuthi kunabantu abakanje ucela bekukhusele kulabo bantu ugcina uphephile ngaso sonke isikhathi nomsebenzi owenza mhlawumbe unobungozi kunemshini yokusika ukugibela phezulu ushayela imoto zomsebenzi yonke lento le uyayigoqa ngegama elodwa ukuthi uyayibika angikwazi ukukubona nje yabo ngiyafisa nje ukubona usubika usubonga usuthi wena awubiki wena uyabonga usubonga uphumela lapho uhambe uthi usubongile umsebenzi ubongwa mawuphela nje noma makuthi uyaretire noma sekuphela isikhathi sakho sokusebenza suyoguqa hayi ngithi ake ngibonge bakhwanaza umsebenzi engiphona iminyaka emingaka kodwa nakhona ngizobika ukuthi angisasebenzi abelungu sebethi amandla wasekho kimi sengumuntu osezohlala ekhaya lapho usubika ini ke manje ubiki ukuthi usuhlele ekhaya kodwa ingane zikhona nezidingo zeceke nemsamo zisekhona la uzobona khona sekuzala inkomo ke ubone sekuzala imbuzi ubone sekuchuma ngisho inkukhu sekuchuma nje yonke into yakho
othi uyayithinta ngesandla ngoba wabika ukuthi subhuquze ekhaya wawukade ubikile ukuthi njani suyatohoza ingakho kuyakubela ukuthi umuntu eyenza umsebenzi ukuthi usesibeka phansi sikhwama manje lesakade sithatha nesikhaftini senza umsebenzi omkhulu wokubonga ukuthi hayi sengiyabonga isikhwama sengisibeka phansi kodwa angazi sizodlani nezingane nabazukulu ngoba namanje ukondla kukakapheli kuphilwa kanjalo nje kufana namama yethu umuntu uthenga imoto bese gijima ethi uyobonga emsamo ukuthi ubonga imoto uyaphambanisa kufana nokuthi futhi mayisethi umuntu uzobika nansi imoto kube namagama azothi nansi imoto yeni bakhona sukugejile sokungagejile kodwa sokugejile kanjani na ma usuthele imoto nansi imoto yeni bakhwanazi kusho ukuthi le moto ayisophinda idrive womunye umuntu ongena kwaMkhwanazi ngeke usabolekisa ngayo angeke nje usibuka kubeke lapha esangweni ebese yajika ebuyela na emuva angeke unathi imoto ayithatha ihlale kuya amaviki amabili esayibolekile ngoba wabika wena wathi le moto injani eyeni ubakhwanazi so sekufuna manje mawusuthi uzoyinikeza lo nathi uzoyinika lo sibu hamba phela uyoguqa emsamo usho ukuthi le moto yenu ukho umuntu ofuna ukuyisebenzisa izongenisa imali nje beyibolekile so suyithwesa umthwalo ingakho kufanele nje uyibike ukuthi nanti ihashi lami nansi imoto yami engiyithengile ngivikelene ezingozini ngivikelene ukuthi ingantshontshwa kuningi ongakubika nje kubo kodwa uyabaxoxela kodwa awukufihlile ukuthi eyakho ngoba makwathi eyabo bazoyibuka njengemoto yabo uyothi uyayithatha nje usibu ayisadumi lapha ezantsi uyayithatha usibu siyishayisile uyayithatha unathi sehutsha amaphoyisa ngani imoto yakhulunywa ngelinye igama kwathiwa eyabo so ukugade uzokhuluma emsamo ingakho ngithi angisiboni ukuthi umuntu uyobonga umsebenzi yebo ambada abayinganxanye bengamanzi khona uzothi hayi mina ngawubonga kwaba right amadlozi awafani kodwa ibasic ithi awukwazi ukuyobonga into osazoqhubeka uyidinga kodwa ufaka izicelo yikho ngithi mawuye emsamo nje mawuzogcina nje ushisa impepho emsamo hayi siyabika kuphela emsamo nangazi kuyabikwa nje emsamo kuyabikwa nje ngoba ngishuhlushwa ingane uyabika emsamo ukuthi naye ingane sengihlupha kanje sengicela nina bondonga nimthatha umntwana ke niyomyala nina ngale ahamba udu umfana ngabuya usuke sekuhluphile usudelile so emsamo nje uyabika ngeke nje uthatha ingane ukuthi usuzela ingane ukuthi ngizobonga nangumntwana kodwa ngizobika ukuthi sekukhona ingane lapha ekhaya umakoti usetetile sekunengane suyabika ingane senza le mcilisho yakhona ke edependa ukuthi nenza kanjani nina kodwa emsamo ufuna ukufaka emqondweni ukuthi emsamo siyabika nje emsamo siyacomplaina kuphela sicela okunye phezulu kokunye kodwa sikho isigaba la ukuthi khona hayi sengizobonga ke cha siyacela kuphela emsamo siyabika kuphela emsamo ngithi angicacise lokho